Selam dostlar, biz menен Megapolis degan motor zotli tunlar kiyimine kirdik. Men o'ylayman biz bugun o'zimizga modniy biror shuba izlab qolamiz. Siz men bilan bo'lsangiz ayda ketdik olg'a. O'yinga razmer? 44. 44 bu. Ничек? Шила? Миңа шый. Zangar tismoda David. Zangar kulmak kiygan var, zangar shubi yo'q. Morkoy. Jilet. O'zi jili. Jilet qilibdi o'zini. Трансформер. Отстегивать можно рукавчики, она получается как жилеточка, капюшончик тоже отстегивается и получается вот как предыдущая. Короче, брюки превращаются. Да, брюки превращаются легким движением руки. Давайте. Как көрсетеміз? Как көрсетеміз? Қарап тұрыңыз. Бұл бек ісі бола башласа достар. Дискотека как раз қолын салып ташлайсыз. И кульмәк болып қалады. И кульмәк болып қала, бірінде кульмәк та киіп жүрсем. Сразу шуғыдан ғана. Вообще, вообще. Мындарына да Мегаполистарына, башқа бір жерлері Мегаполистарына бармады. Классно. Сообщак yürüyeyim sen burada. Bu qisqartуға. Bundan soldırasın. Qisqa bo'lib qolaver yani. Zamok bilan. Bizim birinchi obrazimiz Chernobog'dan bo'lib bugun. Shunday шикарный shuba. Jili, irib ketasan. Motor. Agar siz aytasiz, qaysi obrazni yanqira kelishi, siz o'zingizni kommentariyalaringizda aniq qoldirasiz. Hozirga biz tusha boshlaymiz. Mana bu shuba eng trendda modada bo'lishi mumkin. Moda o'zgarib turadi. Mana bu eng stilli ham eng zavqli. Borsam Megapolisda. А вот здесь вот самое дно. А может вот эти цветы уберем?
Ламадан жилетка. Супер оригинальный. Нык модный. Mana shu shunday turli tusdagi aksessuarlar bilan kiyib bo'ladi. Yana shu Kafkaz yigitlar joylarida shopanlar kiyib. Shuni ko'rib, no, aytadilar nik modni deb. Shunga ko'ra modadan ortda qolmaymiz. Siz Parijga bora olasizmi? Parijda точно siz Parijanga bo'lasiz. Там что? Selam kızlar. Şolay pişireriz, şolay yaşayız. Yigitler ketip kalabız kelimiz. Kishga borsang-da, kunduz chiqsang-da, любой obrazga bu bilan menga qolsa deb kelishadi. Kulmak kiysang-da, shalvar kiysang-da, bunday, tirimday. Üstünden kiyib qo'ydim. Sizden de matrik şey yok dunyoda. А так не скажешь, что кролик, да? С первого взгляда. Да. Почти на самом деле. На песца похож очень. Bu beylengen Чернобурка. Әлі мұндай яңа киегіне қошылдар, менің қолса болынып қазір трендта. Şimdiden de көрсәгіз. Ama beylengen свитер üstüne işlenген Чернобурка. Шуңа күрә ауыр түгел, жеңіл, рәхәтләндіріп білдіріп алған да шіріп кеткен кофтурын. Апма жылы. Salam qizlar, juli bizga rahat, Mexopolis bizning bilan bo'lganda. Tем более Alina sizga har vaqtda bir narsani rahatlanib so'rab berashak. Joningiz, taningiz tilagan shubini borib ola olasiz. Giyindiremiz keliniz bizge. Gidip kalabız bizler.